नेपाल भाषा परिषदीय गोशाले साहित्यकार केशरमान ताम्राकार्य बाख वाचन लिसे अमेरिका नेपाल भाषा व साहित्य थपु विषय तकया नुचु ज्याजो जुगुदु शुक्रबार परिषदीय सभा कक्ष च्याङ्जे पुष्परत्न तुलाधरीय सभापतित्व ज्याजो जुगु ख ज्याजोले साहित्यकार ताम्राकार पेपु बाख वाचन यासे अमेरिका चना बिकल यान वैचना दिगु नेपाल भाषा व साहित्य थपु विषय तकया थगुनु ग ख तय दिगु ख विदेशे चाहिँ नेपाल भाषा यो लागि चाहिँ ल्यामो भाजुमेज पिन्छ नेचिक मला याक मन लगा चाहिँ अहिले दक्ले नपा मचा साहित्य व संगीत मुजेन वदे न्याउ रेसिपी मस्त रह्या इंग्लैंड अन क्यानाडा अमेरिका अन नेउ निउ रेसिपी गर्न याद मन र नि कुमो मस्त र छक्न भयो उ जुमियो स्क्रिन ला पुरा जा मस्त गुमेसिया चाहिँ भाइलिन थाके गुमेसिया पियानो थाके गुमेसिया चाहिँ निबन्ध बुनिपि गुमेसिया चाहिँ कविता बुनिपि ओके मध्ये चाहिँ त्यो जगत सुन्दर बुनेको चाहिँ मस्त न ओके दुछ्या आउटुका मगला कोन छु चाहिँ अलि उके चाहिँ जिल्ला चाहिँ ग्वालियामा छन लोचन तारा मेल जुला चाहिँ सुन्दर मानदर जुला वेक अप जुला ग्वालिया आउटुका ज्याजोले मधुमा वरिष्ठ कवित्री रत्न साकेलु मन्ती 6 मिनेट मौन धारण याना बिचा हाकेको ज्या जुगु ख ज्याजोले परिषदीय दावरी मङ्गलकार रञ्जित दुजलिसे कवि प्रतिसर साइमी दुजलिसे कवि श्रीराम श्रेष्ठ लगायत थगु नुग ख तयादिगु ख